Bisi gedegma romui Tripura sarongno mothangani kok sawi Tripura len simino Tripura sadofano mothangi manu. O kokno kami kami amsai genangi kokpiri Tripura len sani joba khlai phainai. Ipft party ni spokesperson eba Ipft party ni AGS Mangal Debbarma kaisa pandani bisingtei Ipft party Yakarkha. Ipft party Simna division ni bisingo khobjak neutisa ADC village committee ni Lukurok borom genang Mangal Debbarma ni tuidulma bai Dogra Nuisi, Nukhungni, Sasai Chukuranai, Tidok, Butar Ipft Yakarkha. One Simna Assembly Achukthaini Ipft Party Yakari, BJP Bodolo Paileke Hanai, Borogni Rezak List ni Bishingti Shawi Manka. Ipft Simna Division ni Joto Lukurok, Anu Nahari Tongbayo, BJP Bodola Habai Shina Hinai, Hai Hinai Shaka, Ipft Yakarnai, Borom Ganang Mangal Debbarma. Balakina hambai tini chungchini Simna Ipft division ni ungui joto taksuk jara Ipft party o tongnai rok bebak no division ni bebak okra rong bising tei wansugui jeng wansug laika o jara o jeng joto Tripura sarok bebak no BJP High Quarter party no national party no ayoi tini Tripura sarok no Abang bagainya tini haisalo jeng Simna Ipft division ni ungui udduk nakha je China jagao je BJP sei 2000 Ipft BJP ungui tongjak jeng bo Ipft part no haipana tini ni simi hingkai direct BJP jeng phailai tini Gobang Ipft ini join khaika ebong join buskang tebong nai gobang ma jagao kini communication jeng properly narakmaya ni bagai baklai mansi ni bagai hayake ang fokuso haya ni bagai borong thani confusion ungui tongo borok next lot of finai pray 8 থেকে 9000 Ipft supporter borok bebakno BJP party ni ungui buskang samung tangna ni bagai no jeng kini phai jaga jogri phaijak